Ray makeup the azawi kamadaya baubing. Aya Ukruli World Tuberculosis Day mayon haira. State with rival MLS being aina CMP ren pam da Churachandpur we MLA Kaudena district with developmental issues maramli hangsang haira. Tangkhul ungramli silui kagatat kala pungwa khamhai kasaji khuishok haira. Laikhiang Thor, other the Tangkhul Express we pau Chanmi Keishing iwe nang nangrumsa. Aya World Tuberculosis Day mayon the invest to NTP save lives kachi tu kuili rin laga all district hospital ukrul we mini conference holy ranye kwika haira. Ranye ji National Tuberculosis Elimination Program NTEP ukrul district Manipur aina Biramal Swathia namakok mina. DP survivors kani warang chana wungshi Ignatius Kabai anina gazip chile testimony share samida NTEP le ningshila kuchungka pongshok haira St Joseph we kadam now ping la gazip chile wazanga hapta kani lang da khaiheng khamaka ka khrur gayas swinip chairan rukshok wait suigata higata hi shop aka ari shangli khale mai na TP check up sakhuilu kchi hi yarili hangjipuna 2020 ku mang ni TP ka gazanau lak tharada phanga ka da thiga haina kala ari rashung da mi la khangji ko da chiko na TP ka zat le da hanga TP ka zat hi rai ka pai ka zat na adam cha da diagnosed sa ga hai tharan rai khui shapa da ka thema bingchina hangji theyo World Tuberculosis Day Kamayon Chili CMO Dr. AS Kapangring na masowo sami da kamatwili kahang Mycobacterium tuberculosis kazat phashok kame Dr. Robert Koch we manga aina miring gachungka kan khui haira jiwiwang Dr. Koch lining shisa gachi hanga awa bingli theng sa khangai akhana jingum tharada phanga alungli khlei nau TP na mara gaza khwai BCG vaccine hi nauji kapra adamli kap mi phalungra da hangchi theya gazat hi Hakati Kaiheng Kamakha Kala Major Aina Manbai Itungwi immune system hi matha kha hai tharan DP akujina mayurer manada hanga Gazaga hai pingchili shorkarna ari khalem aina mishai thlei nutritional support wiwang patient we account li paisa sangmiya kala caretaker la hai miya da hanga DP hi ragaza baila ka hai gazat sa hauda ning sharda kala phasa phalak aina okthui khwai sa ser sagachi Dr. Kapangring na hangsanga District AIDS Control Officer Dr. Yuitingla Vashumna Yari was Samida Kahang, Ogtwili Tipi Kagazahi, India Li Makeup, Chiwiwangai Nagazati Shimichap Kawai, Katabnao Bing the Lahang Jitang Roxa, Awareness Program, Gazada Kalaping Li Care and Support Kami, Kadadali Kapumping Li Ari Arai Kala, Gagado Mashum Kami, Education, Communication, Higata Hisami Sagachi Hanga. DP Hi Kamkui Hausi Gacha, Medical, Thochantli. NTEP we hak makeup kuchi khayui mai khia ga salakra kuchi hanga kala hi ungshung shop khawai ithungmi ka shop sang roksa da Dr. Yuitingla Vashumna kasat sanga District Malaria's Officer KS Dr. Pamrela Craze the Ranye we function President Samida Kamatwili kahang DP hina zingkum kashang naw kacham naw katam naw makhaila psychorally razupaya DB gazat hi shimits Sahailaga Chihailaga itum psychorowi role kala responsibility darkar saya doctors nurses mangwi otngurutna da mapaning haisa yang lan haisang da shimkhur athe asa ka gazanau bingli care khui khami higata hi itumi psychorowi otngurutna da Dr. Grace na kasatsanga State we tribal members of Legislative Assembly being aina CMP ren ajahun thangpam gurumda Churachandpur we MLA Kaudena district with developmental issues maramli hangsang haira Churachandpur district covers saki kachi railway lines construction lamka titim road hakasang ecotourism mathakasang cattle care robways kasem kala autonomous district council higata we maram kazip chili race sahaira MLA Kaudena Maramchi Twitter li kapida kahang shorkarna regasang hakasang kurami kawai kasali ngningsing leida leichia Election witili LM Kaudena awi constituency we apam ngatate dali inspection valaga Churachandpur down bumpli masai kawai kaleila wangating kui hairachia
Achagachang la Churachandpur district officers being ADC EEBHED water resource officers CEO Zangda down we integrated water supply system review Sahira Tharkamatang waste disposal system Gala plastic recycling plant with status last review Sahira the Hanga Jeff Minister of the States Nalagazib Chuwimaram tutorly kapida ADC election apam gadayta daily halibet kasem shongfu kasem hikatha hi ngasan haira the Hanga Biren Nagahang Reader Development Fund we akum hang madida panga kapungwak misai. Arila Hili District Spingli Regasang Hakasang Kwira Kawai Shorkarna Fund Mangachap Mirmara the CM Piren Hanga. Tangkhul Ramli Sului Gagadat Kala Silui Pung Pungba Kamhai Gasachi Kwishok Haira. Ka Ado Shongva Silui Lig Gazada Kati Leifu Hauda Abam Jiway the Silui Kwishok Laka Magadat by Fumarada DNL Nazizakami Mishok Haira. Maram hi DNL Local Market Committee UTA MSA Kala ADSSA member Ping Zibhai Laka DNL Pungvu sitting ni Twitter Katana. DNL Pungvu Ping na Twitter Kadali Hoksa we Aman Lakami Haira. Twigahai Mayog Chang we aina hok supply sada clay pingli reader hok karing kejili lupa shakani tumrami kasachi ara shakani hampanga aina mihau sada gagadat ping kala yari we kasakapai machuk ser laka hoksa we aman hi kilo avavali lupa thara kaseka mihaira da TNL na chishat miya hoksa hi ara ayar sa na kejili shakatum hangshini alung sa na shakatum akholi shakani hangmati kala Akuisa na shakani hangmati aina zadra chihaira. Sashim gachivana saman chi tharza aina kapi mihai laga yari na thai kapai pamli haimi phalungra gachila. DNL na hangsanga. Hindi class 10 aina tangda compulsory sa phalungra the center na gadali Lok Sabha MP Dr. Lorho S. Fauzi nala makamya pongshok haira. Manipur li yari na kapangaka mingani ngachaili maram hili makamya pongshok Queer Dr. Fozina Karing Saya, Dr. Lorho S. Fozina, Maramchi Chairman Parliamentary Official Language Committee, Aina Home Minister Lika Pivada Kahang, India with Democracy, Diversity we alungli Kokka Gasali Kalena, Dr. Fozina Hanga. Northeast India, Hina India we Mishing akum 3.76% mang kala ngale akum 7.98% mang lala ethnic kala cultural diversities chung makeup kuchi apam ngasaya da Dr. Fauzi na hanga Northeast alungli atui ara shakani maku ka da matui da lei da hangsanga diversity kalai hi khayashi ngarok accept sakhang rok hi aina ithum khokasa da oktui da kalai na kuchi hi hanga Prime Minister Narendra Modi Nathan the NTA Shorkar Northeast Liga Pa Kangachui Kwirami Hairaka Hidada Atui Ara Tanti Aina Kapur Taran NTA na Chotlak Aina Sem Gahaili Otsak Aka Hina Shiriodang Sakhaura da Fozina Hanga Dr. Lorho na Hidada la Hanga Hindi Tui hi Mathala Kahai Kala Ogatui Linga Yaula Kahai Tui Laka Jithada Sada Hindi Tui Damgakwila Kanayaka Dandi Gasaba Hiva Asak Makamatha Aina Kwihawa Gachila Hangsanga Ariri Northeast Greek Katamna Wivang Avaram to primary level Damgakwi Hina Hauga Pokana Kala State Language Manipur Liyang Aka Manipur Tui Hila Kamatai Akana Kachi Hangta Chuitungli Hindi Bergashan Hina Northeast Katamna Bing Wivang Kapamang Samara Dr. Fauzi Hanga Hindi Tui Hi Shirot Lak Aina Dandi Masafu Masala tam khangai ningai khlei alongli tamranu Northeast kala Manipur leva Hindi tam khangai pingna ningsang the optional subject sa da tamranu gchi hi MP Dr. Fauzi na hangsanga Manipur Pradesh Congress Committee spokesperson Sanaujam Samajoron na Union Home Minister Amit Shah wimaramli zagashidui matu hawada Imphal City Police na tukhui haira Advocate Lasaka Sanaujam Witungli PJYM Manipur President M. Parisharmana Imphal West Police Station ni complaint Takasangna. Impact TV we Manung Hutna Ranyoy Achahon Tarik Chiko Thang Kuigagali Center na Hindi Tuidan Digasa ka Koka Gasa Kavai Gasa Kalakachi Maram Lingasan Yesa da Sanaujam La Banalis Akasada Vazanga. Jili Sanaujam na Mainland Indian we Maramli Zakashi Kamatui Kala Union Home Minister Amit Shah we Maramli Makamata Zakashi Tuyar Shishin Hawada complaint Takasangna. Awidi Matuijina racial kala religious Ningpuntli Sazu Hawada Hanga. Awi case chi city police na yang sangdalay. Ayang Zin Pausam Kapangay na Tangda Sanauzam Samajoron City Police we custody li Lefudalay.
masang la court li khuiwa haura da hang Manipur li sam kapang saharwon ayur kathar aka machut khui haira Manipur wi scientists na phashok da saharwon ji scientific aming Brunus dina badhuana da phokhaira Saharwon species ji phakashok le gazang scientist Dr. Dina Bantu Sahu li khaya kashi sada away ming aina phokhamina Saharwon hi Japan wi national flower Sasa Sakura dala hoya Ogati wi Sakura map le gazang India na makuda kachishat da ngasaya 2016 gum India wi kare Saharwon panit Shillong li kamyon jila Dr. Sahu na haupokhamina da hanga Manipur li sam kapang saharong ji meter maku thumra gaka leya kala mayo khaying damlik khawon Japan wi saharwon mathala Manipur wi ayur kathar pahina ngaphai gachang wawon na da scientist pingjina hanga Manipur li sam kapang saharwon wi maram hi International Scientific Journal Analyst Botanici Fanisi akali rimaithui da phongmi Indian Independence sam kapang wi jingkum hangshini de phanga gaka Azadi ka Amrit Mahotsav Kamayon wi akaya kasada Amazing Namaste Foundation Northeast on Wheels Goho Bike Expedition Sadale Expedition ji ajahon direct jiko thang haupok ta aya Manipur li ungzang haira Northeast on Wheels Bike Expedition ji azu wi direct ra da shini thang wakup sangra Official statement atishur da expedition ji li Northeastern states pingwi aina bikers hangshini da phanga na sharuk khuida leigala athum tharada phanganga aina khai khuilaga ashang avu na shongfu thingka shamati kilometers cover sang rokta khaleida chiwi group aka bikers tharada phangana aya Manipur ungshung sana athumli tourism director W Ipohol Singh na hengang tourism complex ling rokhuya bikers bingjina Manipur wi aina Tripura kala Mizoram Bamaron uki kachina Bikers bingjina Myanmar's Relief Games kala thutak nunpuitu team the addiction center li lawayanga chia kala khamadaya tourist bam lawayangra da leya zimisho chiko thangwi bike expedition hina northeast wi achkun achikai washung da yari li mang yarang chi khamatha khaleibing phuchok mi khawai kasana expedition jiwang Union Minister of State for Culture and External Affairs Minakshi Lekhi bikers na Tharawa damli website show me the Chili bikers Shamati langdana mingjan gasa li hangshini da phangal li kapanga khui kasana Pakistan Prime Minister Gadhara Shehbaz Sharif Wichanpur Kareli India li chingri aina ngashi khangai ningphun leya gachi jithei haira Ana Kashmir wi maram ti lahang da thari issue ji resolve sahayaka ngalei khani ni shina kasakhawat Leida Kalei Cham Kangai Higdali la Koka Sada Yangsang Baira Gachi BM Sharif na hanga Pakistan wi makuda gagathuma BM Sharif na gahang Kashmir issue hi international forums lila khwiwa bai kala Kashmiri bingni diplomatic aina moral support khami maram lila hangsanga PM Modi na Sharif li congratulate Sada India na chingri gahai terror makhalei stable gasa apam ning changa gachi ji hanga Jitharan itu miregasang hakasang di mata the focus sabaiki kachina da Modi na hanga BM Sharif na Pakistan foreign policy segment maram khamatwi di kachunga India li khangashi khui maram kahang the khuya kala khwishok kahai PM Imran Khan na than gasa foreign policy li lama maya khangai PM ka tharjina phongshok ladlushida ajawi khamadaya paubing Aya Ukruli World Tuberculosis Day Mayon Haira State with rival MLS being aina CM Piran Pamurumda Churachandpur we MLA Kaudena District with developmental issues Maramli Hangsang Haira Tangkhul Ungramli Silui Gagatat Kala Pung Pungwa Kamhai Gasaji Kushok Haira Ajawi Pau hi ay nang chang haira na kui kahai na tumsay ko rele kamahaya zimik show nga sa seranu